subscriber ten i video ten non ne sakzelwa support non piak zel kon ki pathu kon kena video te ana in kha subscribe mangil khong bang inom kha zen le pi takin subscribe button non na mek sak ding in kan nge na hi to ne contents ding wa hi le kovel pumpi ni na buai piu le ide ina de ma ma u sum le pai to ki sai Forbes in India ami hausa khanna ki pan som na tan na tel khiat te u alimuto sum le pai ne izau to banga pan sum mu hi si te en khom lengi chi a video thop tanon ne sak ding in kon nge na hi ama sapen pena India gama mi hausa ma ama mi house pen top 1 number 1 oma hele Mukesh Ambani hiya amana hele billion dollar zale nga dollar 105 billions aneya asumu naile diversified industry apana hiya diversified chi changin hi line khat chawi lo line tuama industry nei mo apana kai khom sum he za ne hi amel le pu mai le ya hi a au sama ma amel le chi chei mama ma hi le khovel pumpia som le guk na tunya som le guk na mi hausa tel pa bana hi bai bana ni na din Gautam Adani and family hi a amau sum nei zo hi le $92 billion sanewa asumu na wa hi le diversified ma company tuam industry tuam ne yu wa pan sumana bu khia tu hi au ma mai mo 92 billion tak amel le pu mai le hi pem pa mai athum na ding na hi le Savitri Jindal and family Savitri Jindal family hi a no sumne zawele $40.2 billion tak neyu ahi asumuna na ko hi le metals and mining industry akipana sumana muhiao ahi mai no mai ma nunga lai khong ba mi loi mai the hi oi banali na Sunil Mittal and family hi ama sumne zawele $34.2 billion yu amana sumuna industry ila telecom industry apana anamu hiat ahi $34.2 billion mama bil chitwa mama view mai wai pana nga na ding in sif nadara hi a amana sumne zaile $33.2 billion sahiya asumu na i technology industry akipana hi amel le puam kha ya hi amel bang hoi lo sim zen vai cinema la khonga i ami hoi lo abet khong in na pang le kilom zen ma ama hi khopel pum pya som nga le kwa na mi hausa hi hoi bana gu na dingin Radha Kishan Damani and family hi wa ma sumne zawai le $28.2 billion sanai wa sumu now le fashion and retail industry ahi ne tong hat kesima ya hi pem pham mai mo nu ya ka pya ke the zo lo 28.2 billion tak ne wana asagi na Dilip Sangvi and family hi a ma sum ne zawai le $26.3 billion sahiya
summu nawai le healthcare industry akipana mu kia to 26.3 billions pa mo pil chitua mama mai hoi bana again nai le Bajaj family ahiwa Bajaj family ti ahiwa ma hele summu asumni zau $21.8 billion sahi asummu nawai le industry tuam akipan industry tampi chituam ni uchina hi Bajaj industry ai pa ma mel bang hoi chau zian ngak star thei tagai hoi bana kuana a Cyrus Punawala ai sumni zai le $21.4 billion sahi summu nai le healthcare industry akipana summu khia hi tangwala in meloi mama le kilo no vel pompia zale somne na mi hausa hi ma vai bana atom na pian ding in Kumar Billa ai aman sumne zai le 20.7 billion sahi summu na le diversified industry tuam ki pana na mu khia dai ma amel bang hoi se zian ai ma hi ovel pompia za le ko na inda mi ai si mi asa igena tunin hi top 10 ya 11 apana 100 tan lengom hi baba na bangyam cha in tu 10 ya tut le adang leng hi thei zel ding hi tunin hi ai mu ki panin bang ngai dan ne ya ei loi khong toi ki te khen le ei loin kal khat le sa khat ve bang ne zo ham ani zo lo le adim ha ki om la hi ma loi khong in ni tengin sa som ve khong ne le le adam sung khep ni khep tum khep som thum tan ale gai lo du sum sidan do sum ne an hi mo gon chen thupi mama ma ei loi ni nei zo lo to ilam pi bol na di khong bangu on kha kuen la ki bol sung le u thoi ma mai ma pangai dan ma bang zia bo zon na dong tua mo hi ai silet amau te ha pan zia ko mi ku kal dik tat ta kana sib zia ku mai the hi chi hi en tu ten thaileng u thoi sa hi video to tan net sakwa na long lut ki wa chi hi thei ke ya pin subscribe na bol sak le chen subscribe nai lo ten ki pa ke